Muyumbe wa kathiani Robert Mbui niwavuthiisya uneeni wa President William Ruto kana nthini wa usakuani munene wa mwaka wa 2027 akeethiwa aisindana na ndongoi ya kyama kya Wiper Dr. Kalonzo Musyoka na vaikethiwa kiliso Mbui aweta kana itina wa ndongoi kana itina wa mboya sya ndongoi sya Ukamba ile inatwaiiw'e kuya malili kauntini ya makueni inaisya kukwatan'ya atongoi ma Ukamba na kuveta Kuvuthiisya na Akamba mayesa itikila kunene wanai nundu ni mese Kalonzo no tonya utongwesya nthi ya Kenya ta president boni mutesya ni kuvingwa vilingo wa mauvo na ilivote. William Robert Mbui vingwa milati ya maendeleo skuluni wa ekoleni aweta Kana ndeto sia President William Ruto timba ilikuwa ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Ndongo ino ni isi wa Ukamba na kuikwatu muno taitonya kunyamba ya Ukamba na kumetonya lele vandu vaseyo. President William Samoei Ruto, kazi ya rais moja ni kuunganisha Wakenya wote tuongee kwa sauti moja. Na ni aibu sana ukisimama mbele ya watu in Nyanza alafu unaanza kutamuka maneno ya Kalonzo Musyoka. Kalonzo ni baba yetu, ni kiongozi wetu na tunamheshimu. Na pia ni mtoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Na Kalonzo pia ni Mkenya. Bweya mwenda President wa umundi William Ruto akiwavuthia ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwithwa ndongo ino ina utonya utongwesya mbai ya Ukamba na ina vinya utonya kuosa kivila cha usumbi ndino usakuani munene ula ukethwa mwakani wa 2027. Hakuna haja rais kudharau Mkenya yeyote. Lakini unajua alisema ati nitamenyana na Kalonzo, ati Kalonzo ananiweza. Dharau Kalonzo. Wacha tukuambie, kutoka maombi tumefanya huko Malili, tumebadilisha jina ya Kalonzo, tumesema tutakuwa tunaita yeye David. Na ujue David aligonga Goliath, alikuwa na nguvu mingi, mawe moja na Goliath akaenda 2027. David Kalonzo Musyoka atatupa mawe gani? Na Goliath atafanya nini? Hata kama amepanda miti kule, Zakayo atafanya nini? Yumbo ya weta kivuthe cha atongoi nicho kitumite mbaya ya Ukamba itaumila kuma ivindani ya tene. Na atongoi ingi mailembeta Ukamba maithito maendani ya useo na nivinda ila mailite uvinduka na kunenga ni ndai ya. Imenda atongoi yo ndhe kunenga lasa kuenda ya kauntini sio ndhe sia Ukamba na muno kauntini ya Masako. Na twethiathi na wito umwe ni kwithiwa atongoi maito kuma historia ya Ukamba yomba ivinda la ngei umae wakwa amolu mutesya akilota angilo musila muthama kila twisi Akamba maito atongoi maito ni kau niwa kanatiwo na ni kau wa mutongoi ayo kitolonge na ito naisya kindu chune tuenda omina nacho na yune ba kwito nene wa MCA weta MCA engineer ni wa MCA wakwa na ange kuna kura nyaina kuniye engineer Vincent mutie kura yakwa na nondo wake tumikeu nengwasya engineer Vincent mutie anewe chao ni kwethia kura yakwa ndiaecha na kuniye mondo kura na kaini mutavye nene wienthoni muno pyo ae mondo nzakuite mondo tusakuite ukutuwakilisha ukwasa mabata maito nikenda atwaembe aithi mukutanoni na onanda na mutavya nesa danaokilwa anaokela ngundi Weyaleana na kila cha atwaiiw'e nthini wa sikalosi ya public participation serikali ya kaunti ya Masako vata mwanya wa kunena MCA wa kisio cha pakae wa Vincent Mutike kuielesya kuyene nthi aiweta Kanani matambia matema sio kuindongo ile isakueto na siele ne mwanya sielesye kuyene nthi alama inyuvie aingia imenda atongo alama ikikaloni kikuka kwitia wekio kisioni kicha pakae wa mutongo imusakue ndailete kuvuthiwa na kindu kiu cha kukuna atongoi kaowa ngundi utongo ine kindu chunya nengo kiuma ni aba kana enyo mwenda atongoi maga kunana mukewa mboino kuniwe na atulilwa kuya kuasa mwenda ombia mwetala ndula kungi bamusi nanye nenda kwasyo nondo atongoi ala maibau engineer aikunwa ni mesi kana wakuniwe bau nikenda tu inambe
nundu twaisye ni tuboyania nienda moke kisio ni kitu kwa manenamo na maimwetia uwekeo na maimwe ni sorry neto na obetiisye na twatibitisia andu maapa kaewa kauntini ya Masaku. Nyenita Waboni, Kuvuthiisya.